pangthoknaba khoi thorang toriba sing asi MLA minister singi phirep nini gi matungda numit nini gi manungda khoi gi lauthokadabani haina khoi ima gi mera dagi khoi sumba paujam lai amri campaign for just and fair delimitation to hold certain meeting of March 26 over census issue na masi gi matang do kari muthambi amadi khoi gi minister sing MLA sing gi phirep se numit nini gi manungda lauthokadabani haina ima gi mera dagi site am phongdore yo census pangthoknaba thorang toriba sida khoi gi khongpham asi hantopiu haina masi aroi bona kari muthambi ningi masi matang ngarang je thanga gi MLA Rovindro ki statement da ko honorable MLA ki statement da SIR to bolo matungda NRC to census to ni na ma statement am thole ko ai social media ra u ne ti Rovindro na to ko maduna achumba oram tar gadi miyam gi apam madu kahani ko apam madu phangdra ne khale census ki matang jida tongan tongan ba organization na tongan ba angle da education mamam tawri court ta tawri adagi kano da field education tawba adagi MLA sing dagi pakhum ni ba si mamam tawri ko masi miyam gi tawbam tokne da masi matang jida sune ba ko hojik pali ba government ji aina jan haijari jini assembly gi last day do aduda whatever ma lawrakadra na mayam na asama tawbune ba ada census ki matang ji yam sensitive oiba issue ne ha ga moina assembly da second mari manga ba minute manga tara ba Congress na ju pukhalakte JDU na ju pukhalakte adagi kano na ju NPP na ju pukhalakte ada moi gi pale balengak sigi assembly gi wakhan ji kaino government of India na hai ji sum yara ge hai bra ma question amadi lai miyam na hesitation to bai mathau tare ije swai dane ba then mawang ai da Congress government pale ngai da Supreme Court case to dana chatna tawraga asagi division khara gi census overweight na haiga madu cancel to hon gi bisu lei ba ko madu gi poto so moi reaffirm to de ada court order da madu masing am ka thi go recalculate to hai ba yauri ne ba ko madu zo am ka masing thi de ani su da 2020 ga tu da kano NRC implement to na ba na assembly resolution ma pass to we adu matung da muka 2023 da amuka su 2024 da amuka so resolution aba muka pass to we ba high river resolution ani se khojik pa level engak sigi leader oi biri ba honorable khemjan na amuk pau palam de resolution se ko adu palam da ni na sai gi government gi agenda si ka hani ko census se dum tawon gi doro bra hai se miyam da mi pai bane ba le se aduna ima gi maira adagi just the limitation then loop primary mayam sina lang si langi ba poche sakari matak ta lang manate miyam gi apam do tawbiu hai bane ba ko sine ba le se aduna hojikti entirely dependent on the government 1 April dagi di 1 April dagi di le ka do phibam je hayeng enumerator sing duna kano da yum count to ge na chatpa matam da miyam na torkada reaction do census ki director china khangmam thokone ba ko aduna enumerator je ngasai gi akoina last le hodoi je akoina dum census je thiam da bida akoi thibi aroi na haiga thamgi bagi mong da public education aso oma olakani si je ko hayeng yam thuna sakar na step lobi draba adagi court tha dori ba PIL me am je masigi makha ta ba lakada ba step me am masigi yang minabam change ba ko da khwai dagi noi ta di house ki leader jina census ki matang ja government ki chief minister wari jina census ki matang ja mo ki clarity ama bom yam da pd ba ko sina akoi da confusion oihalaga irang ji hena langkhalakpa miyam je makhan ge hesitation tawsalakpa si poche lai aduna masi sakar si kidama afaba image ama nate na ismain tamjage okay da masi census tiba dagi NRC na hujik chatnari ba longnari ba mayam masi tahogda ba taraga di matung tarakba da laktori generation ching amadi beno chatliba koi hojuji ki youth ching da masi kaya mangja ba lakani masi da kari asoi ba lakani ha da roi bena masi tangju thabi ai gramai jage ba ko hojuji litan da thoi ba problem je si se census si yumkok thiba ho matamda masai litan da tariba kuki khun se list da pigi bene haja batara so ko yum masing thiba matamda de adai do da kuki gi yum ne ana mi do kuki gi ni adu ga masai gi ma se hemlet che kai de lai no masai gi karai de lak no haiba question ma lak na ne ba ko ada koi manipur si da 1960 gi matung da 1960 matung da ko maruina 1990 swai de gi hill area committee sina magi kano se koi gi magi kano administrative secretary sing sina land and resource department have the revenue department gi aya ba yaudana
ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠꯇꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ SDO SDC ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯦꯆꯤꯡ ꯇꯧꯅꯍꯧꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯥꯎ ꯃꯔꯥꯝ ꯄꯨꯔꯨꯜ ꯄꯣꯃꯇꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯏꯀꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯂꯩꯖꯃꯥꯡꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯂꯦꯟꯂꯥꯜꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯅꯦ ꯃꯥꯎ ꯃꯔꯥꯝ ꯄꯨꯔꯨꯜ ꯄꯣꯃꯇꯥꯅꯦ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯅꯦ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯕꯤꯂꯤ ꯆꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ 36 ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯦ ATK ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯤ AKT ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯇꯥꯔꯗꯤ 35 ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ 35ꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯤꯁꯦ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦ ꯊꯥꯗꯅ ꯑꯣꯅꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯔꯁꯨ ꯁꯦꯝꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯎꯅꯔꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅꯀꯣ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯁꯤꯃꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯏꯟꯇꯨ ꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLA 10 ꯀꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA 10 ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ MLA 13ꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ MLA 10ꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯀꯣ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ indigenous mise khanggadamneba 1951 dagi link tawraga magi mama pa kanano karino karai dei lakno anuba khun dolok taragasu magi background je kaino 1951 da adugi khundugi mapa mapu mayamdo adu leirambra leiramdabra haibdu yenga tawdoineba sineba leise ko si tawdoba kanda akoi da sokado poche future da automatic sokani akoi gi lamjida non indigenous na su toksaluba kochaluba mayam sidagi ko khulai pa yaman gidana akoi sida mai magi demand mayamdo yaman gidana hayengwai ADC bu tawrasu territorial council bu tawrasu ama bu tawrasu aduda even the elected government of the state tasu masagi akoi gi non indigenous ina hena powerful oi gidana akoi gi indigenous people ji mapangal le horoi haiba gi wari khakta nei leise sumain tamjage takat cheroja yamna marik chumba NRC ama census thibu mekok thibu ji matang da marik chumna roi boni su thambirami takat cheroja hojai chilma tam